Vozuća, 10. septembra 1995. Vojska Republike Srpske je nakon više od 3 godine držanja položaja i pružanja snažnog otpora izgubila kontrolu nad ovim većinski srpskim selom. Vozuća je nekada bila simbol prkosa i srpske istrajnosti u borbi za očuvanje sopstvenih teritorija, koja se u najnepovoljnijem položaju i nemogućim uslovima branila od daleko višebrojnijeg neprijatelja. Njenim padom ujedno je nestalo i srpsko stanovništvo iza koga je stajala vekovima duga istorija na ovom prostoru, te je na hiljade osoba bilo primorano da napusti svoja ognjišta. Muslimanski vojnici koji su u septembru 1995. godine okupirali Vozuću, ostali su pre svega upamćeni po jezivim zločinima koje su vršili nad Srbima. Metode mučenja i likvidacija zarobljenih vojnika, ali i civila, bile su najmanje rečeno brutalne. Toliko da bi se bilo koja normalna i zdrava osoba morala zapitati kako ljudski uopšte može da smisli tako nešto. Vozuća je definitivno postala jedna od najtragičnijih priča po srpski narod u proteklom ratu, o kojoj pritom većina javnosti ne zna apsolutno ništa. Zato ćemo danas malo detaljnije preći preko događaja na Ozrenskom ratištu od 1992. pa sve do 1995. godine. Zamolio bih vas također da ostavite like i zapratite naš kanal kako biste podržali dalje rad na videima, a mi sada možemo početi. Planina Ozren je smeštena u severnom delu Bosne i Hercegovine, između reke Bosne na zapadu i Spreča na severu. Južne padine dopiru joj do reke Krivaje, dok se istočni deo spušta do jezera Modrac. Ozren se nalazi na putu između grada Doboja u Republici Srpskoj i opštine Zavidovići koja pripada Federaciji BiH. Na taj način sama planina je također podeljena među entitetima. Na južnim padinama Ozrena, to jest u delu koji danas pripada Federaciji, smešteno je selo Vozuća, mada je prema posljednjem popisu stanovništva gotovo u potpunosti naseljena Bošnjacima. Vozuća je nekada bila većinski srpski kraj. Tako je ovdje pre rata živelo preko 1300 Srba i činili su 2/3 većinu stanovništva, a situacija je bila ista u mnogim susednim selima. Geostrateški značaj Ozrena kao planine koja se nalazi na samoj raskrsnici višeputnih komunikacija bio je i pre rata prepoznat od strane Jugoslovenske narodne armije. Zato su već tokom 50. godina prošlog veka njihovi stratezi objavili više radova na tu temu, te izgradili telekomunikacioni toranj Kraljica. Iako se tada koristio isključivo u civilne svrhe, dolaskom rata je pridobio značajnu vojnu ulogu, jer se pomoću njega ostvarivala komunikacija sa ostatkom Republike Srpske. Domaći vojni stratezi, ukazivajući na bitnost ovog prostora, tokom rata su govorili da onaj ko drži Ozren vlada celom Bosnom. I zaista kontrolisanje ove planine je bilo značajno svim zaraćenim stranama. Srbima je kontrola nad Ozrenom nudila mogućnost da se odavde spoje sa snagama iz romanijske regije, čime bi totalno presjekli neprijateljske teritorije te komunikaciju Tuzle i Sarajeva. Bošnjacima je sa druge strane držanje Ozrena pružalo bolju vezu između Zenice i Tuzle, jer je njihov najbrži kopneni put prolazio kroz samu Vozuću. Vojnički gledano to je značilo spajanje 2. i 3. korpusa armije BiH, čija sedišta su se nalazila u pomenutim gradovima. Borci bi se lakše kretali na druga ratišta, dok bi također linija fronta bila skraćena. Iz pomenutih razloga oba naroda su gajila ambicije i težili da zauzmu Ozren, čija kontrola bi im dala veliku prednost. Nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini polako počinju da rastu već 1990. da bi svoj vrhunac dostigle 1992. godine. Muslimani su tada uspostavili kontrolu nad većim delom opština Banovići i Zavidovići, uključujući gradsko područje. Pod njihovim pritiscima srpsko stanovništvo je moralo da se iseli, te su mnogi protjerani civili našli svoje utočište u Vozući. Tako je sredinom 1992. godine evidentirano da na području sela boravi preko 2000 izbjeglica. Do eskalacije oružanih sukoba se također nije dugo čekalo, te su već u mesecu maju muslimani krenuli u napade na srpska sela opštine Zavidovići. Zauzimanje Vozuće postavili su kao prioritet na ovom ratištu, jer su Srbi njome presecali kopneni put između Tuzle i Zenice. U rajonu sela Gostovići, par kilometara južnije od Zavidovića, vođene su krvave borbe počevši od 3. maja 1992. Krajem meseca muslimani dovode preko 200 naoružanih specijalaca na bojište i uspostavljaju kontrolu nad značajnim objektom Sadičkom rudinom. Ubrzo nakon toga zauzimaju i važnu geostratešku kotu Klek iznad Zavidovića, dok sa pravca Banovića organizuju napad na uzvišenje Vijenac.
Tako je Vozuća, počevši od prvih ratnih dana, suštinski bila u opsadnom položaju i udarana sa svih strana. Situacija je bila takva skoro tokom cijelog rata i neprijateljski napadi nikada nisu gubili na intenzitetu. Srbima su velike nevolje također zadavale muslimanske izviđačko-diverzantske grupe, koje svojim upadima nisu dozvoljavale braniocima da uzmu imalo predaha. Kako bi mogli da se suprotstave neprijatelju, srpski dobrovoljci formirali su svoje izviđačko-diverzantske vodove, nakon odrađene tronedeljne obuke na Ozrenu. Borci u ovim odredima bili su neustrašivi, dobro obučeni i uvek spremni za borbu. Kao vrsni poznavaoci terena mogli su da upadaju u muslimanske teritorije, vrše određene akcije i potom se vraćaju nazad. Njihova uloga u odbrani Vozuće tokom prve ratne godine bila je presudna, te se ideja o formiranju vodova svakako pokazala korisna. Neprijatelji su krajem novembra 1992. godine pokrenuli veliku ofanzivu na vojsku Republike Srpske u Gostoviću. Srpske jedinice koje su branile selo kontaktirale su operativnu grupu Doboj i zatražile hitno pojačanje. Međutim, dobili su odgovor komande da nema rezervnih snaga koje bi mogli da pošalju. Kako više nisu bili u mogućnosti da odbijaju napade daleko brojnijeg neprijatelja, branioci bivaju primorani da napuste položaje. Tada je došlo do egzodusa srpskog življa iz Gostovića, Ljeskovice i ostalih sela u okolini, te se stanovništvo povuklo prema dolini reke Krivaje. Sa druge strane, pojedinci koji nisu htjeli da ostave svoja ognjišta ubijeni su od muslimanskih vojnika. Povlačenjem srpskih snaga iz doline Gostovića, južna linija vozućke odbrane izgubila je potrebnu dubinu. Mada prekasno da se ovaj gubitak spreči, na ratište je pred sam kraj godine pristigao 3. bataljon 1. Prnjavorske lake pešadijske brigade. Njihov dolazak je podigao samopouzdanje domaćih boraca, kojima se nakon stradanja u prvoj godini rata ipak vratila motivacija da odbrane svoje teritorije. Prva ratna godina završena je sa ukupno stradalih 200 Srba, među kojima su 27 bili civili. Za kupovinu najboljih majici sa motivima Republike Srpske posjetite Vasić Cinema Shop. Link sajta nalazi se u opisu videa i zakačenom komentaru. Nova 1993. godina započela je snažnim kontraudarom koji su izvele snage Vojske Republike Srpske. Na Krstovdan 18. januara pripadnici 2. Ozrenske brigade uspešno su odbacili neprijatelja sa uporišta Krsta i Lokve. Ovu godinu pre svega su obeležili međusobni sukobi Hrvata i muslimana u Srednjoj Bosni, koji su također uticali na Ozrensko ratište. Treći korpus armije BiH morao je da okrene vojsku prema Hrvatima, te su smanjili koncentraciju snaga oko same Vozuće. Međutim, drugi korpus koji se nalazio u Tuzli je umjesto njih pojačao pritisak na Srbe. Upravo oni su sredinom juna 1993. godine pokrenuli jaku ofanzivu na Ozren sa oko 3000 angažovanih vojnika. Ciljevi su bili zauzimanje srpskih položaja sa kojih se kontroliše pucna komunikacija Banovići, Ribnica, Vareš, prepoloviti vozućku teritoriju i zatim potisnuti Srbe prema severu. Srpski vojnici su preko mjesec i po dana trpeli snažne pešadijske nalete neprijatelja, isto kao i artiljeriju koja je udarala po celom rajonu Vozuće. Na kraju muslimanska ofanziva je propala bez da su postignuti bilo kakvi ciljevi, te su Srbi sačuvali ovu teritoriju. Kako bi vojska Republike Srpske ojačala svoje odbrambene linije, komanda je u rajonu sela Svinjašnice rasporedila prvu vučijačku laku pešadijsku brigadu. Ona je svoje ratno iskustvo stekla na Posavskom bojištu, gdje je učestvovala u slavnoj operaciji Koridor 92. Također, kako bi se odupirali sve jačem, brojnijem i organizovanijem neprijatelju, u novembru 1993. su formirali 4. Ozrensku iliti vozućku brigadu. Na mesto komandanta su postavili majora Novoslava Nikolića, a za načelnika glavnog štaba majora Goluba Panića. Brigada je brojala oko 1200 boraca koji su bili raspoređeni duž 30 km linije fronta. Istovremeno, u 1993. godini počinju da se vode pregovori i crtaju mape o podjelama teritorija. Prvi predlog napravili su strani izaslanici Cyrus Vance i David Owen, te je poznat kao Vance-Owenov plan. Trebalo je da, prema njihovom nacrtu mape, Srbi dobrovoljno predaju 30% teritorija Bosne i Hercegovine koje su tada držali, među kojima se nalazi cijelo područje Vozuće. Pored toga što bi prihvatanje plana izazvalo veliku izbjegličku krizu, predviđene teritorije bile su totalno razdvojene u nekoliko enklava. Takvu ideju Srbi su naravno odbacili, prvo u Skupštini, a zatim i na referendumu. Par mjeseci kasnije novi plan su sastavili David Owen i Stoltenberg, prema kome Srbi ponovo moraju da se odreknu Vozuće. Vojnici koji su politička dešavanja pratili iz rovova u dolini reke Krivaje, počeli su da se osjećaju prodano i kao da je cijel svet okrenut protiv njih.
Pojedincima je to bio znak da džabe ratuju i gube živote, jer čak i da odbrane vozuću u ratu, ona će pod pritiscima međunarodne zajednice biti predata u miru. Borce na Ozrenskom ratištu su u nekoliko navrata obišli najviši civilni i vojni predstavnici Republike Srpske, među kojima sam predsjednik Radovan Karadžić i general Ratko Mladić. Njihove posjete svakako da su uticale na moral i motivaciju branilaca, koji su najvećim dijelom uprkos svemu ostali na položajima. Pa ja prvo sam ovdje zajedno sa predsjednikom došao da odamo počast palim sinovima Ozrena i Republike Srpske koji su odbranili i uspješno, veoma uspješno odbranili naš narod i našu svetu zemlju. Početkom novembra 1993. godine vojska Republike Srpske je pokrenula veliku ofanzivu na Romanijskom ratištu, koja se sastojala iz dvije etape. U prvoj je trebalo da se zauzme grad Olovo i time presječe jedini kopneni put između Tuzle i Zenice. Zatim u drugoj etapi napredovati oko 20 km prema zapadu i spojiti snage sa Ozrena i Romanije. Da je ova operacija Srbima pošla za rukom, muslimanske snage iz Tuzle bi se našle u potpunom okruženju sa velikim rizikom od uništenja. Šta više, to bi moglo da označi kraj rata i triumfalnu srpsku pobedu, ili u najgorem slučaju veliku prednost kada nastupe mirovni pregovori. Borbe su bile duge i teške, a trajale su sve do kraja januara 1994. Srbi su ostvarili ograničene uspjehe u vidu probijanja prema Olovu za oko 4 km. Međutim, muslimani su nakon dovođenja pojačanja uspjeli da zaustave napad i okončaju operaciju srpskim porazom. Američki stratezi govorili su da je vojska Republike Srpske ovime prokockala neverovatnu šansu, te da nisu dovoljno dobro iskoristili položaj vozuće. U februaru 1994. godine najelitnije ozrenske jedinice poslate su da izvrše deblokadu rejona Dolac kod Zavidovića. Munjevitom akcijom potisnuli su neprijateljske formacije već 5. februara, te je Dolac ponovo spojen sa Bočinjom. Nakon uspješno izvedene operacije deblokiranja Doca, vojnici su krajem mjeseca upućeni na Maglejsko ratište. Srbi su htjeli da potpuno ovladaju ovim gradom, računajući na pad morala u muslimanskim jedinicama, koje su se mjesecima nalazile pod blokadom vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća odbrane. Već u početnim danima operacije zabeleženi su veliki uspjesi snaga, koje 26. februara dopiru sve do samog ulaza u Maglaj. Tačno u 2 sata popodne istoga dana, general Ratko Mladić dobija obaveštenje. Vozućani zauzeli plane, a Maglaj se iseljava. Muslimani su u strahu čak i srušili most na reci Bosni kako bi usporili Srbe, te priuštili sebi dovoljno vremena da se povuku prema Tešnju. Mada je neprijatelj bio totalno razbijen i poražen, bez ikakve mogućnosti da odbrani grad, vojska Republike Srpske ipak nije ušla u Maglaj. Nikada nije razjašnjeno šta se to tačno dogodilo, ali mnogi smatraju da je razlog neočekivanog zaustavljanja vojske bio političke prirode. U svakom slučaju, srpske snage se povlače sa ovog ratišta, te je Maglaj ostao pod kontrolom poraženih snaga armije BiH. Istovremeno, dok su vođene bitke na Maglajskom ratištu, u Zagrebu se potpisuje sporazum o prekidu sukoba između HVO i armije BiH. Nakon toga na snagu je stupio i sporazum o stvaranju Hrvatsko-muslimanske federacije, što je također značilo da će se ova dva naroda udruženo boriti protiv Srba. Kada je u pitanju vozućko ratište, muslimani su sada u mogućnosti da koncentrišu još više vojske, te se polako pripremaju za finalne borbe. Počevši od mjeseca marta, napadali su srpske položaje sve intenzivnije, sa primarnim ciljem da zauzmu dominantnu kotu Vijenac. Čak je i sam Alija Izetbegović naredio da se Vijenac mora zauzeti po svaku cijenu, što dovoljno govori o tome koliki im je bio prioritet. Oko 1100 muslimanskih boraca krenulo je 11. maja u operaciju Proljeće 94, napadom na Vijenac iz 2 pravca. Na iznenađenje obe strane uspjeli su da ga zauzmu istoga dana, a nakon pobjede zapalili su okolna srpska sela. Žrtve su na strani vojske Republike Srpske bile velike, preko 50 mrtvih i još toliko zarobljenih. Muslimani su također ugrabili veliki ratni plen, među kojima 6 minobacača, nekoliko topova i tank T-34. Neprijatelji su htjeli da već narednog mjeseca iskoriste stečenu taktičku prednost, te da zauzmu Pocijelovo i Paljenik. Na taj način vozuća bi došla u totalno bezizlazan položaj, presečena od ostatka Republike Srpske i bilo bi samo pitanje vremena kada će pasti. Operacija naziva Brana 94 izvršena je udruženim snagama 2. i 3. korpusa armije BiH, čije se ukupno brojno stanje procjenjuje i do 17.000 vojnika.
Tadašnju atmosferu među srpskim borcima neposredno pre i tokom napada najbolje opisuje komandant Zoran Blagojević, koji je u svojim ratnim beleškama zapisao: "Ovaj put muslimanske snage deluju sinhronizovano. Zahvaljujući izvoru znamo što nam se sprema. Imaju više brigada nego mi vodova, a procjenjujemo da je odnos snaga 10:1. Hvata me neka jeza, ali pokušavam to prikriti. Dobro su se spremili i razradili plan u detalje. Sprema se velika bitka." Sutradan, kada je sam napad počeo, navodi: "Ujutru u 6 sati uragan je krenuo. Naši borci prihvatili su borbu, stisli zube i odolevaju napadima. Mogu ući u Vozuću samo ako svi izginemo." Zaista, branioci Vozuće pružali su jak otpor daleko brojnijem neprijatelju i herojski su čuvali svoje položaje. Muslimanska artiljerija neselektivno je tukla po civilnim objektima i likvidirala veći broj lica, te se stanovništvo najvećim delom evakuisalo sa ovoga područja. Neprijatelji su istovremeno nastavili pešadijske napade sa ciljem zauzimanja Podfjelova, te spajanja 2. i 3. korpusa. Uspjeli su da napreduju oko 3 do 4 km u dubinu srpske teritorije, stvarajući ozbiljan rizik da će preseći Vozuću. Međutim, Srbi su na vreme uspjeli da zaustave levo krilo napada i time onemogućili muslimanima da ostvari ciljeve operacije. U međuvremenu, komanda Vojske Republike Srpske pripremila je čak i kontraudar, te je dovela nove sveže borce na Ozrensko ratište. 24. juna započeli su ofanzivu sa oko 3000 boraca, te kroz narednih nedelju dana povratili sve prethodno izgubljene teritorije. Pritom su naneli velike gubitke neprijatelju, koji se nakon poraza vraća na početne položaje sa preko 100 mrtvih vojnika. O žestini vođenih borbi tokom 1994. dovoljno govore gubici branilaca, kojih je ove godine stradalo 200. To je oko 4 puta veća cifra u odnosu na prethodnu godinu i otprilike ista kao 92. Prva 3 meseca 1995. godine protekla su relativno mirno, bez bitnih oružanih sukoba ili pomeranja linije fronta. Međutim, muslimani su to vreme koristili za pripremu temeljnog plana sa ciljem konačnog zauzimanja Vozuće. Naređenjem komande 3. korpusa armije BiH iz 31. marta na Ozrensko ratište dolazi odred El Mudžahedin. Njihovi pripadnici ostavit će duboko urezani trag srpskom stanovništvu ovoga kraja, po najstrašnijim i najbrutalnijim zločinima koje su činili. Izraz Mudžahedin prevodimo kao sveti borac i tako su nazivani dobrovoljci koji su iz arapskih zemalja dolazili u Bosnu i Hercegovinu da ratuju. Govorili su nerazumljivim jezikom za domaće stanovništvo, nosili duge brade i većinu je karakterisao izrazito tamni ten. Neki mudžahedini su također bili pripadnici muslimanske terorističke organizacije Al-Qaida. U Bosnu i Hercegovinu stigli su već 1992. godine na poziv Alije Izetbegovića i njegove stranke, dok im je general Rasim Djelić 1993. godine formirao poseban odred. Mudžahedinima se kasnije pridruživalo i lokalno bošnjačko stanovništvo, koje je prihvatilo njihovu ideologiju i pravila oblačenja. U vreme kada dolaze na Ozrensko ratište, procjenjuje se da je oko 1000 ljudi bilo u sastavu odreda, među kojima su domaći muslimani tada bili najbrojniji. Nakon višemesečnog izviđanja i snimanja srpskih položaja i minskih polja, neprijatelji 27. maja započinju operaciju Proljeće 95. Ciljevi ofanzive bili su zauzimanje Podfjelova i odsjecanje Vozuće, za šta je bilo angažovano 1500 vojnika. Glavnu i udarnu snagu činili su upravo pripadnici odreda El Mudžahedin, kojih je bilo oko 500. U ranim jutarnjim časovima 27. maja krenuli su u jak napad i ubrzo naterali branioce da se povuku sa položaja. Kroz naredna 3 dana ovladali su većim delom Podfjelova i pod svoju kontrolu stavili 4 dominantne kote. Srpske žrtve u naletu neprijatelja bile su velike, sa preko 50 poginulih ili nestalih. Tada se već pokazao nivo brutalnosti mudžahedina, koji su odrubljivali glave zarobljenim srpskim borcima i nosili ih kao ratne trofeje. Novu akciju, naziva Proljeće 2, muslimani su izveli krajem jula 1995. godine, kako bi zaposjeli ostale delove Podfjelova. Napad je počeo sa 2 dana zakašnjenja, jer su mudžahedini čekali da im se, kako kažu, na nebu otvori stranica Kurana da bi pobjedili. Žrtve su bile velike sa više desetina mrtvih na obe strane, a krajnji ishod borbe bio je da su muslimani napredovali za još 2 kilometra.
Nakon izvedenih majskih i julskih ofanziva neprijatelja, 40 pripadnika Vojske Republike Srpske vodilo se kao nestalo. Oni su bili zarobljeni od strane mudžahedina, koji su ih prvo prevezli u mesto Livade i tamo streljali najmanje 29 osoba. Preživele su kasnije odveli u logor Kamenica, gdje su narednih mjesec dana trpeli razne torture. Mudžahedini su skoro sve vreme držali zarobljenike vezane lancima jedne za druge i redovno su ih tukli, a nekada im nisu davali da piju vode i do 36 sati. Poniženja i maltretiranja išla su toliko daleko da su čak tražili od Srba da ljube odsečene glave svojih ubijenih drugova. Jedan od mudžahedina, ne sjećam se ko, donio je Gojkovu glavu zakačenu na mesarsku kuku u obliku slova S. I onda nedugo poslije toga, uz sva moguća iživljavanja koja su uz to išla, uzimali su tu glavu i nosili od jednog do drugog zarobljenika govoreći ljubi brata. Kad je prošlo jedno izvjesno vrijeme, tu su na zid sobe na toj kuki okačili glavu, znači da, po njihovim riječima, da i Gojko bude zajedno sa nama. Krajem avgusta 1995. godine NATO pakt se direktno umešao u rat i otvoreno stao na hrvatsko-muslimansku stranu. Tada su započeli operaciju bombardovanja Republike Srpske, naziva Namerna sila, tokom koje su na njenu teritoriju bacili 1026 bombi ukupne težine preko 10.000 tona. Posljedice koje su NATO avioni ostavili iza sebe ogledaju se pre svega u broju stradalih i više milionskoj materijalnoj šteti. Najviše su gađali upravo civilne objekte sa ciljem da totalno unište privredu i ekonomiju Republike Srpske. Međutim, treba naglasiti da su pored svega ovoga izazvali još veće indirektne posljedice. NATO bombardovanje dalo je nemerljivu prednost hrvatsko-muslimanskim snagama, koje tada pokreću velika ofanzivna dejstva sa ciljem zauzimanja što više teritorija pred mirovne pregovore. Na primjeru Ozrena se čak i najjasnije vidi kako su armija BiH i NATO pakt udruženo funkcionisali u borbi protiv Srba kao zajedničkog neprijatelja. Muslimani su dugo vremena prikupljali vojsku za potrebe konačnog napada i uništenja srpskih snaga u Vozućoj. Početkom septembra 1995. godine doveli su ukupno 13 brigada iz sastava 2. i 3. korpusa na ovo ratište, čije brojno stanje je iznosilo gotovo 20.000 boraca. Međutim, kako bi ovoga puta zaista ostvarili ono što prethodne 3 godine nisu mogli, pružena im je podrška NATO pakta. Njihovi avioni bombardovali su područje Ozrena i 7. septembra uništili telekomunikacioni toranj Kraljica, čime je totalno prekinuta veza između glavnog štaba i jedinica Vojske Republike Srpske sa ovoga prostora. Ovu priliku iskoristili su pripadnici armije BiH i 3 dana kasnije, 10. septembra, započinju operaciju Uragan 95. Nosioci borbenih dejstava bili su upravo pripadnici odreda El Mudžahedin, koji su brojali oko 500 vojnika, a zajedno sa njima još 3 elitna bataljona sa po 300 boraca. Zadatak ovih jedinica bio je najteži: krenuti u napad iz pravca sela Svinjašnice i ovladati dominantnim objektom Paljenik. Potom se spustiti prema reci Krivaji i zauzeti komunikaciju Stog, Kamenica, Prokop. Ofanziva je počela u ranim jutarnjim časovima 10. septembra snažnim tenkovskim i pešadijskim napadom uz pratnju artiljerije prema položajima 2. bataljona Srbačke brigade. Mudžahedini su uspeli da u roku od 10 minuta ovladaju Paljenikom, ali se nikako ne može reći da su prošli neogrebani. U naletu je palo preko 20 mudžahedina, među kojima je i njihov komandant Abu Sabit. Na drugoj strani 29 srpskih vojnika je stradalo, preko 30 ranjeno i 15 je zarobljeno. Komanda 4. Ozrenske brigade se odmah javila operativnoj grupi Doboj tražeći pojačanje, ali su umjesto pomoći samo dobili naređenje da brane položaje po svaku cenu i da nema povlačenja. Situacija na terenu je bila potpuno drugačija i mnogo malobrojniji srpski vojnici nikako nisu mogli da sačuvaju teritorije. Tako je u 2:30 časova istoga dana Vozuća pala pod kontrolu armije BiH, a sutradan se ovdje pojavio i sam Alija Izetbegović da pozdravi borce. Dragi vojnici, dakle, čestitam vam na pobjedi, još jedanput. Zahvaljujem vam se ispred našeg naroda za ono što ste učinili. Neka je rahmet onima koji su pali u ovoj borbi. A vama velika hvala ispred ovog naroda. Vi ostajete njegov ponos i njegova nada.
Sa druge strane, civilno stanovništvo je kompletno rasterano. Spaljena su im sela i opljačkane kuće. Muslimani su također uništili srpski srednjovekovni manastir u Vozući i zadužbinu kralja Dragutina koja datira sa početka 14. vijeka. Preko 50 pripadnika Vojske Republike Srpske bilo je zarobljeno i mučeno u logoru Kamenica, da bi nedelju dana kasnije muslimani likvidirali sve do jedne osobe. Njihova tela su posle rata pronađena i ekshumirana, ali velikoj većini su falile glave. Mudžahedini su ih pomoću sablji odsjecali i potom nosili kući u arapske zemlje kao ratne trofeje. Borbe na Ozrenskom ratištu privedene su kraju sredinom oktobra 1995. kada su počeli da se vode pregovori o podelama teritorija. Dejtonskim sporazumom koji su potpisali Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović, Vozuća je ostala u sastavu federacije. Više se nije primjenjivao osnovni princip Londonske konvencije o kome je međunarodna zajednica toliko govorila tokom rata, da se teritorije osvojene silom i etničkim čišćenjem neće priznavati. Tako u Vozuću i danas gotovo da uopšte nema Srba, koji su pre rata bili njeno većinsko stanovništvo. Također, nikako ne smemo da zaboravimo heroje koji su junački pali u odbrani svojih vekovnih ognjišta. Preko 1200 Srba je u periodu od 92. do 95. godine dalo živote za Republiku Srpsku i naša je dužnost da pamtimo njihovu žrtvu.